Jesus. Thank you so much. Ngibingelela nonke bazalwane kuleli gama lika Jesu. Abafundisi bonke, omama befundisi bonke, obaba, obhuti, osisi, omama, worship team, abadlalela keyboard, nonke bazalwane banganisha izandla kakhulu. Thank you so much. Kade sagcinana bese kunesikhathi sagcinana but siyambonga uNkulunkulu ukuthi uphinde wasihlelela ukuthi size sizohlangana la. Angithi ukuthatha isikhathi eside kakhulu la ngizonamukela nje ngenze i-introduction yale nkonzo yanamhlanje. I know ukuthi ilokhuzane yenze ukuthi abanye bethi hey asiyayiqala asikaze sizwe lento lethime nje but singokusizwa uNkulunkulu nje fisa sizokhuluma ngalento kulobo busuku namhlanje engabikho umzalwane ozophuma la impilo yakhe injengoba engene kule ndawo. Amen. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu mayesefikile la ngaphakathi kube yilona lowo ukuthi inkosi akungabi ube ubumnandi nje i-trip ngathi i-trip
but ngiyacela ukuthi uthinta impilo yami. Amen bazalwane. So ke sizothola justice lenkosi ngoba ukuze masikhulumele phezulu kwalo kube isobe kwenza ngifunda amavesi amaningi, but ngiyakhetha nje leli uJohn uLuke chapter 4. uLuke chapter 4. Mfundisi Makoso, thank you so much. Oh yes, ngitholile i-message. Hey Mfundisi Makoso, wenzani Makoso? Inesi noma ufundisa amanesi? Angisakuthola futhi. Wenza yonke into lapha inesi uphinde afundise. Uthi ngitshela ukuthi ufike nama-text awu-6 nama-students. Beze njengoba wena ufike wedwa. Yes, thank you so much. Ukuletha abanye bazalwane bezozwa uNkulunkulu. But ngisazo-introduce kahle abafundisi la. Ngicela sifundeni uverse 18. uLuke 4 verse 18. Verse 18. Yebo. Umoya weNkosi uphezu kwami, ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela umnyaka omuhle weNkosi. Amen. Siyabonga izwi lakho baba liyaphila, khuluma ngalo namhlanje egameni lika Jesu. Amen. Le namhlanje la sikhuluma itheme yethu ithi dispensation of glory. Amen. Iyo ngiyazi ireza ama eyebrows kuba ikakhulukazi kuthina ngapho ukuthi eyiphi manje le, because we know ama dispensations wonke akhona. Leli gama lethi dispensation lisho i-synonym yalo i-system, kusho ukuthi i-order noma indlela ethile yokwenza okuthile. Amen. I-dispensation is a system, it's a order. Njengoba nje sikhona namhlanje la sibekile lokhu salihlela lolu hlelo lokuthi sizohlangana la, salihlela ukuthi ngosuku la ngomhla 15 enyangeni yaSeptember onyakeni ka 2023 sizohlangana la. Sizohlala kanje uhlelo i-order ethile sihlelile for leyo nto ethile. Amen. So i-dispensation ke uhlelo ikahle nje yileli gama le-dispensation lisho ukuthi i-system noma i-order noma it's a way of doing things, uhlelo oluthile for a certain period of time, because ngeke ube nohlelo outside of isikhathi. So uhlelo lonke lu evolve noma luphenduka lusebenza kuyingcele yesikhathi. Amen. Isikhathi esisebenzisayo ke thina sisebenzisa isikhathi sala emhlabeni because sila emhlabeni. Nikhona bazalwane. Sisebenzisa isikhathi sabantu. Isikhathi ukuthi liyaphuma ilanga liyashona ilanga. Isikhathi leso ukuthi u5 noma ubani esesisungulile, kodwa nje isikhathi seyinsuku, isikhathi ngabe esamaviki, ngabe seyinyanga, ngabe seminyaka, isikhathi leso. So uhlelo lonke luhleleka noma lusetapheka kahle la esikhathini lesi sabantu, isikhathi sewashi. Amen bazalwane. Uhlelo lonke. So manje sithi ke i-dispensation le of glory sikhuluma ngohlelo oluthile na. Amen bazalwane. But le i-dispensation esikhuluma ngayo, onke amanye ama-dispensation akhona emhlabeni anesikhathi esithile njengoba ngisho. Lesi sikhathi ke senza ukuthi kungabikho into ezokwenzeka ngokwentando yayo noma ezobreaka noma ezophula ama-laws omhlaba. Ngoba imithetho yomhlaba ithi umuntu uyakhathala, uyasebenza akhathala la. Ukhona isikhathi sokulala, khona isikhathi sokusebenza. So ke uhlelo lonke lusebenza ngaleyo ndlela noma ngaleyo nqubo
yokuthi lulawulwa into elilawulayo isikhathi umuntu mayethi ngisebenza sakhanya usebenza kusakhanya because maye kwahlwa isikhathi sesimlawulile sesimnqandile ukuthi asebenze sekuyampoqa ukuthi amise uhlelo lwakhe nikhona bazalwane amen eBhayibhelini ke kunama dispensations noma inhlelo ezu7 zabantu ngisho ngamabomu ezu7 because abanye they believe ukuthi ziwu9 ukhona abanye bakuphikisa ukuthi ziwu9 so ngizokhuluma ngalezo ongaphikiswana ngazo kakhulu ezu7 inhlelo ama dispensations awu7 akhona eBhayibhelini ekuqaleni kweBhayibheli lize kuyofika ekugcineni iBhayibheli kunohlelo uNkulunkulu ayenalo ngabantu kodwa esikhathini esithile esikhathini sala emhlabeni amen bazalwane i-dispensation yokuqala i-dispensation ye-innocence so it's a dispensation of innocence esibili dispensation of conscience esithathu i-dispensation of human government S4 dispensation of promise S5 it's a dispensation of law 6 the dispensation of grace 7 the dispensation of divine government amen lezi inhlelo uNkulunkulu ekuqaleni komhlaba ezinye ayizamile abantu bafeyila ngazo wayisusa wenza wafaka olunye uhlelo zamolunye bafeyila wasusa wafaka olunye uhlelo kanjalo amen lo lesikolo njengamanje uhlelo lesi6 i-dispensation ye-grace lesiphila kuyo le ezayo asikakafiki yona but eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi iyeza le i-dispensation of divine government amen bazalwane so i-original plan kaNkulunkulu mayidala umhlaba ngomuntu uchapter 1 verse number 26 kuGenesis uthi asimenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze thina ebese ke eyabusa phezulu kwezilwane phezulu kwayo yonke lento ayisho uNkulunkulu lapha naphezulu kwakho konke okudale uNkulunkulu wayenohlelo lokuthi amnikeze idominion abuse abe namandla phezulu kwalezi zinto amen bazalwane mangabe ezodala uAdam umdala kuleyo dispensation ye-innocence oqala umuntu amenza for dispensation ye-innocence yokuba msula umuntu wayengazi isono umuntu wayengonakele ndawo a perfect man wamenza kule dispensation so la Genesis chapter 2 kuya kuGenesis chapter number 3 verse 21 ileyo dispensation of innocence ibizwa ukuthi dispensation of innocence ngenxa ukuthi uAdam lo uqala waye innocent engazi isono njengoba ngisho kule dispensation ke uNkulunkulu umuntu ngoba wayethe asimenze asifuze abe njengathi ngokomfanekiso aphinde nangokwe character yakhe so umuntu wayenikezwe kule dispensation umusa wokuthi ambathiswe inkazimulo kaNkulunkulu ukuze akwazi ukuthi abe nje afuze uNkulunkulu ubengeka amfuze uNkulunkulu ngaphandle kokuthi abe nento emenza ukuthi afuze uNkulunkulu amen bazalwane ubengeke akwazi ukukhomanda izinto ubengeke akwazi ukukhuluma nezilwane zimthobele ukuba kuthiwa ubengenawo amandla loenkazimulo obekuyiyona ebimenza ukuthi izilwane zimlalele ngoba unegunya phezukwazo leli igunya likaNkulunkulu so kule wanikeza umuntu inkazimulo kwayiyona ke enebula ukuthi ebe njengoNkulunkulu ebe umuntu njengalokhu efana naye uNkulunkulu amen lokhu ukuthi ke inkazimulo kaNkulunkulu beyiphezulu kwakhe noma beyinaye isho ukuthi lento ke ukuphila bekukhona because enkazimulweni kaNkulunkulu ukhona ukuphila enyameni emphefumulweni naphakade eternal because uNkulunkulu ungunaphakade ueternal akapheli umuntu makuthiwa ufana noNkulunkulu kusho ukuthi naye ubedalwe ukuthi uzophila ingunaphakade amen bazalwane ubenokuhlangana noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ebikuye efana noNkulunkulu umuntu benamandla inkazimulo ibimenza ukuthi abuse abe namandla phezulu kwezilwane ezingozi zasendle naphezulu kwayo yonke into ubeyithobisa umuntu bekhuluma njengalokhu uNkulunkulu ekhuluma kwimvelo imlalelo nomuntu ubenikezwe lelo gunya ukuthi akhulume phezulu kwayo yonke into bese yamlalela njengalokhu esho njengokuthi ubenenkazimulo kaNkulunkulu kusho ukuthi naye umuntu ubengcwele elungile njengoNkulunkulu because uNkulunkulu ungcwele is holy and he is righteous.
Thank you. Yes. So umuntu naye ube nama benefits onke bazalwane okuhlangana noNkulunkulu ngesikhathi umuntu innocent kule dispensation innocence ube nama benefits onke kaNkulunkulu. Umuntu uAdam lo waya uNkulunkulu wamlungisela wamenzela umsebenzi wabalula yonke into uNkulunkulu ayimenzele yona uAdam wayenze lapha ya ensimini yaseEden prepare uAdam akaze asebenze kanzima akaze kube khona ukufuzulo kwakuzoba khona empilweni yakhe yonke into ingadi yayisihleliwe kwakwakho ukuthi enze intando kaNkulunkulu aphile ngokwenza lokho uNkulunkulu akushiya wayemnikeza nje ukuthi ungadli kuphela la yonke indawo wenza noma yini oyithandayo wena free roll. So Bible lithi lo muntu ke wathestwa ukuthi uzo remain innocent kuNkulunkulu uzo remain ethobele eobedient kuNkulunkulu noma ngabe kuthiwa izimo zifavorable ngalendlela because wayiphila ezimeni ezifavorable wayelinyelwe wayitshalelwe kwahlumile kwakuthi akhe adle akufuna so uNkulunkulu wamthesta ukuthi ke emnike yonke into emlungisele yonke into uzoma yini ekumethembeni uNkulunkulu nasekumlaleleni uNkulunkulu. uAdam wawa mangabe edle uNkulunkulu lathe angadli khona wasuka kwiposition yakhe njengoba ewa nje walahlekelwa ama privileges amaningi abekade wanikezwe uNkulunkulu mahala. Enye ama privileges amlahlekela inkazimulo uNkulunkulu wayisusa ke wasala ke manje kusho ukuthi makususa inkazimulo akasenako ukuphila inguna phakathi. Makususa inkazimulo akasekho ngcwele manje njengoNkulunkulu. Makususa inkazimulo akasenayo idominion phezulu komhlaba naphezulu kwezilwane zonke. Akasenabo ama privileges onke abekade nawo esaNkulunkulu. uNkulunkulu ke ngenxa ukuthi umuntu besewile wase ekhanda imizamo ebonza okay lolu hlelo bengilwenzile le innocence limhlulile umuntu angikhanda imizamo manje yokuthi ngiphinde ngenze olunye uhlelo oluzokwazi ukuthi limhlenge umuntu. But manje before enze lelo lunye uhlelo wenza ukuthi alethe isolution kule problem esikhona. Walethe ukuthi alethe into ezohlenga umuntu ngoba base bewile manje laba badla wabuza ukuthi hawu nina sengicasheleni bathi sizizwe lakho uqhamuka sabale bathi ubantshela ukuthi seni kanje bathi hayi bathi okay senidlile wayesethi all right njoba ke senidlile nanto engizoyenza ukuze nibuyele kimi sibuyisane wabenzela yena uNkulunkulu wabulala isilwane wabulalilwa wachitha igazi lesilwane because igazi iyona kuphela into eyenza ukuthi kube khona ukubuyisana noma eyenza ukuthi kube khona ukubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. Into iBhayibheli lisho njalo kwincwadi kaLeviticus uchapter number 7 lithi ukuphila for the life of the flesh is in the blood. Ukuphila kwenyama kusegazini bese sithi nginikile yona ukuthi nilethe altar ukuthi nenze ukubuyisana ngenxa yemphefumulo yenu ngoba igazi ilona kuphela lenza ukubuyisana phakathi komuntu nomphefumulo. Akukho ukubuyisana ngaphandle kwegazi. uNkulunkulu wayekwazi lokho laba bebengakwazi but uNkulunkulu wachitha igazi lesilwane on their behalf wathatha ikhumba wabanikeza zona kwaba zingubo abayimbathayo. Isono sabo savinjwa noma sambozwa yileli gazi lalezi zilwane but saba temporary. Umuntu kodwa kwasho ukuthi manje usengenile esonweni noma uNkulunkulu esezamile imizamo ngaleli gazi ngoba leli gazi lalesi silwane belisymbolize ukuthi kukhona okuzayo okuphelele okuzokwenza ukuthi kususe complete beveza uJesu osezokuza ozofika yena ngelakhe igazi asuse sonke isona ngabe sasimboza nje kube temporary. Nikhona bazalwane. So ke abantu bangabebewa uNkulunkulu wabenzela lokho wababuyisa kuyi ukuthi akubuyiswana. Wayese ethi njoba sebewile kulolu hlelo lokuqala le innocence wenza olunye uhlelo manje again uNkulunkulu oluzokwenza ukuthi umuntu abe kuleya original plan ayenzile nomuntu ukuthi umuntu abe ne dominion abuse phezukwakho konke uNkulunkulu abekudalile afuze uNkulunkulu waletha dispensation elandela uhlelo ukuthi manje uhlelo lukanembeza laba njengoba besebele bedlile benzi okuphambene nentando kaNkulunkulu bese manje inzalo yabo uNkulunkulu balinge before baze bazale. So ngesikhathi sebezala bazala vele isono sabo sesimboziwe temporary ngaleli gazi lesilwane. So ke mabezala uKhayini kwazala noAbela labazalela labafana vele esonweni bazalela kubantu asebenzile kabi
Amen. uNkulunkulu ke wenza olunye uhlelo manje lokuthi ke enze ukuthi abantu bebe nokubusa uhlelo le dispensation le kaNembeza ngoba nikeza uNembeza boba uthula abafana ababezalwa uAdam beno-Eva. Lokuthiwa ke uhlelo le dispensation of conscious le ngenxa ukuthi abantu bebenikezwe free roll ukuthi benze nanoma yini awukho umthetho kubhalwe phansi kuphela kufanele belalele oNembeza benhliziyo zabo ukuthi ibona bazoba guide ukuthi lokhu ku right lokhu ku wrong. Umuntu ezokulalela uNembeza umyisa ko right uzoqhamukela nako okunye okulungile. Kodwa make wangawulalela uNembeza kulokho akamiyala ngakhe ekhetho wrong umuntu wezoqhamukela kokubi. uNkulunkulu wabathesta labafana iBhayibheli kwathi ekufikeni kwesikhathi lokuthi basebe matured enough ukuthi sebeyakwazi ukubona ukuthi manje sina singcolile asikho right deserve ukubuyisana noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli when isikhathi sesifikile bahamba benza imhlatshelo le ababezenze baba u2 lo munye wayumlimi lo munye engumfuzi yakhombisa sazi isito sikaAdam sikaAbela noKayini bazalwana. Yini yenza uNkulunkulu ukuthi ngoba phela iPORCH kuyabuzwana la yini yenza uNkulunkulu ukuthi angawamukeli umnikelo kaAbela kaKayini awamukelo kaAbela? Anyone can I just sifuna kusanda school lena Abela amukelo kakhulu eyayisenhlizweni yakhe uNkulunkulu ayeyilobe enhlizweni zabo wathatha waqoshwa wathiwa hamba wabeka uphawu ingane zakhe nama zona zaba abantu amantombazane kaKayini abeka abantu labantu bejona umjolo serious lo owazi ukuyisa ingelosi umjolo lezengane wawisa ingelosi kaNkulunkulu sasezamadodana kaNkulunkulu hayi lo mjolo lo kudlalo umjolo wisiya zalala nabi ingelosi bazala ama-giants abantu abade ama-Nephilim labantu kuthiwa they were 3 meters tall bembewu yalabantu nalamadodana kaKayini amadodakazi kaKayini badestroy imvelo benza ihlahla nempande zazo. uNkulunkulu yabona lo hlelo bengithi ngizama ukuthi nalo liyalimala angiqede yonke lento bese ngikhanda olunye uhlelo again. uNkulunkulu futhi waletha isihlengo salensali yakhe waletha umkhumbi siyawazi umkhumbi kaNo waletha we know ke abashumayeli bakusho ukuthi njengoba onomnyango la esayidini kusho ukuthi inxeba leliya wawukhomba nawo ozayo ukuthi ukhona ngoba wayishini uNkulunkulu kulo ukuthi inzalo yakho inzalo yesifazane iyonyathela inyoka bese nayo inzalo yenyoka ishaya isithende sale wayesho uKristu ozayo ukuthi umdodisana usazoba khona impepulo kodwa uKristu uzoba namandla. So ke manje isiprofethi okubona sasikhuluma ngomesiya ozayo babebuka loza kuzo zonke izinto ezaziyihlengo zabo beyikhomba uKristu ozayo. Mangabe kulomkhumbi lo uphakama kuthiwa ayikho into eyantanta kulawa amanzi ayigcwele umhlaba wonke waqila yonke into nesixobo esityantayo emanzini saze sagcwala amanzi sagcina sicwilile kodwa phela umkhumbi onabantu ababephakathi obusho ukuthi bonke abayoza kuKristu abavalele kuye bayosinda nasebubini bonke obuyogcwala umhlaba wonke. Lithi iBhayibheli waphakama kakhulu ngaphezulu kwamanzi umkhumbi ngesikhathi laba befa ngaphandle bo. Lithi iBhayibheli intaba zonke zasitshekelwa akwangababikho intaba eyasalimile zonke intaba zasitshekelwa. Kodwa ngikhona bazalwane i-dispensation leya ya innocence wayivala uNkulunkulu leyo chapter wavula manje any dispensation wavula olunye uhlelo which was the dispensation of a human government. Now wanikeza uNoah wamnika ukuthi abe nemithetho efew high fullness of law. uNoah wanikeza imithetho siyabingelela man of God Nkiliji wanikeza imithetho uNoah but high fullness of law wanikeza just ingosana nje yawo ukuthi lalela no
zalanani nande nigcwalisa umhlaba wonke ningabi abantu abadla igazi ningabulali obulalayo nimkhande ngamatshe abulawe nina lo obulala umunye phakathi kwenu. Abantu bekufanele ukuthi bona begcine lemithetho nje ewufika uNkulunkulu ayibekile beyilawule bona, kodwa abantu still bafeyile. No, wadawa utshwala labafana lomfana wakhe omunye uwami lithi iBhayibheli wambona ejakiwe Sanele, wahamba wahleka watshela abafowabo bafika ubuze bukababo bamkhava bangavumela ukuthi beyibone lento lomfana ahlekisa ngabo. Abantu sahamba waqalekiswa lomfana wami othiwa wena ingane zakho ziyoba zigcina zamfowenu Shem. Ubaba bakhula le kukhona manje ububi sebukhona nakubo phakathi kwabo. Kuhlelo manje lolu ukuthi abantu bebuswe umbuso wabantu, kodwa manje still ububi bangena phakathi kwabantu. Kwanobubi uNkulunkulu abantu uthi abazane abantu bagcwalisa umhlaba. Lithi iBhayibheli ngalezo nsuku umhlaba wawuseyi-1 kungekho ma-continents. Abantu baba ne-pride, bangafuni ukwenza lento uNkulunkulu ethe gcwalana umhlaba wonke nisabala, bahlala ndawonye. Bathi sikhanda umbhoshongo manje osiwezulwini sinikeze udumo thina. uNkulunkulu wathi ngithe kulabantu zalanani nande niwugcwalisa umhlaba wonke. Wabona uNkulunkulu lesine problem, le pride yabo isibalimazile. Waletha confusion ezama ukubahlenga njalo. Waletha confusion wafakile imehlo kahlukene phakathi kwabo. Abanye baqala bakhuluma ngolunye ulimi, nabanye bakhuluma ngolunye ulimi, nabanye bakhuluma ilimi ehlu bangezwana kulomsebenzi abawenzayo. Baba divided, bahlakazeka, basabalala, baphuma bashona le, baphuma abanye bashona le, baphuma abanye bashona. Leli iBhayibheli ngalezo insuku kwaba yila umhlaba odivide wakhona. Kwazala umfana waqanjwa wathi upheleke, usho ukuthi i-division ngoba kwakuyisikhathi uNkulunkulu esababona besikathana wawudivide umhlaba wakhanda ama-continents wafaka amanzi phakathi nendawo bengabe besabuyela ngala. Sahlakazeka nathi abakhona umkhushe weza ngapha e-Afrika. Zavela nathi. Sakhuluma semnyama sanje, lishisi la eAfrika. Now let dispensation there. Kwasho ukuthi kodwa ububi njengoba besemngenile phakathi kwabo uNkulunkulu futhi manje sekufanele isolunye uhlelo. Waphinde waletha manje olunye uhlelo uNkulunkulu ke manje sebehlukene benjalo. Kodwa kulolu hlelo okuthiwa uhlelo lesethembisi, dispensation of a promise. La uNkulunkulu khona ayise manje esepinpoint ukuthi ke le mbewu yowesifazane iyovela kule ndlu ke manje le. Wayese enikeza izethembiso, kuthiwa izethembiso ngoba kunezethembiso nama covenants awenzayo no-Abraham kanye nesizukulwane sakhe ukuthi manje uhamba ngokuthembeka phambi kwami yonke lento ngizoninikeza khona, ngizonikeza izwe lesethembiso, ngizonikeza wabala into eningi uNkulunkulu ezazethembiso, ingakho kuthiwa uhlelo lesethembiso. Amen bazalwane. LiBhayibheli abantu kwakufanele bekwenza ukuthi babe nokukholwa uNkulunkulu, bemlalela uNkulunkulu, bagcina umncane uNkulunkulu Abraham hamba phambi kwami ungasoleli, hamba phambi kwami ungenadaba, wamtshela uNkulunkulu Abraham. But abantu still bahluleka ukwenza lokho. Abraham waqamba mama wathi umkakhe udadewabo. Yalo mfana wakhe amzalayo naye waqamba mama wathi umkakhe na udadewabo. uJakobe isigebengu wazalwa isigebengu sesiswini sikamama isigebengu. Wazama untshontsha ukuzala, wazama ukuphuma kuqala, yonke lento wantshontsha. Lo muntu wasebenzisa ugcobo lukaNkulunkulu untshontsha. Ufika kulabani, ufika inkomo kulabani uthe uma ngabe inkomo ezozalwa zizoba nemabhaqubhaqu zibe nemisho. Lezo nkomo lezo kuyoba ezakho. Kodwa lezi engenabala, engenamabhaqubhaqu ezoba umbalo wodwa ezakho. Kuthiwa zazinkulu lezi eziwumbalo wodwa. Lo ontshontshile wayesona esibusiso wayesitshontshile. Wahamba wahluba izihlahla zomphophula nomanimondo wayehluba wazenza amabhaqubhaqu wazenza amaring. Zathi inkomo izophuza lapha, buke lezi ezinkulu engenabala enebala elilodwa avela jikjeni lezihlahla phakathi. Mayiphuza inkomo emehlaze buka lezi zihlahla vele kushintsha inkonyane eswini ibe mabhaqubhaqu. Wasebenzisa isipho sikaNkulunkulu kweba. Kwangena again amadodana akhe azonda umfowabo uJoseph ngenxa yamaphupha enawo.
kwacaca ukuthi ububi semngenile uNkulunkulu athe waphinde wathi angilethele uhlelo kulolu hlelo bese lukhona wabahlenga ngoMose sebese eGibhithe behlushwa wathumela uMose wabakhipha uMose naye owayesymbolize again njalo lo mhlengozayo obengakofika uKristu Jesu njengoba uMose wayebakhipha lapha wakusymbolize uJesu oyoza ahlenga abantu asiza abantu abagqilaziwe abakhiphe ezintweni njengoba nawe la namhlanje nami ngila sakhishwe izintweni ebesicilazwe kuzo uSathane esicindezana sakhishwa wasihamba nathi uNkulunkulu kuze kube manje njengalokhu uMose wayehamba nabantu bakwaIsrael ebayisa ezweni lesethembiso amen bazalwane kwaze kwafika kule dispensation yomusa kusukela uMose bakhipha eGibhithe kuze kuyoba incwadi kaMatthew idispensation yelaw yonke yenzeka lapha but mokufika kwincwadi kaMatthew mayiqala ukushumayela uJohane etiphendukana wayesememezela manje idispensation entsha le yomusa esibuyo namhlanje idispensation of grace ibizwa ngeyomusa ngoba ke kuyo uNkulunkulu ulethe the fullness of grace ngoKristu Jesu le ilaw uNkulunkulu wayelethe ifullness of ilaw ngoMoses ilaw ibekade isibuko esihle sezinto ezizayo mase kufika isethembiso salo waya obethenjisiwe uJesu mayifika yena ulethe manje ifullness of grace ulethe umusa ophelele otholakala kuye bewukhona umusa kuwo wonke amanye ama dispensations kuzo zonke ezinye izinhlelo kodwa lama sekufika le idispensation yomusa noma lo hlelo lomusa lufika nomusa ophelele umusa ongadingeki lekelelwa okumusa kaJesu Kristu amen bazalwane kule dispensation isibona uSathane ehlulwa esiphambanweni eGolgotha enziwa engabi namandla ukuthi akwazi ukuphazamisa abakholwayo ngempela every true believer yanikezwa amandla ukuthi imelane noSathane kuphela mayincike kuKristu Jesu kule dispensation yomusa sibona la khona uNkulunkulu enza a spectacle ephupha uSathane amandla abantu bebuka uJesu ngesiphambanweni kuthi uyafa kanti uNkulunkulu uthatha amandla uyawahlwitha nezikhali zonke uyayihlwitha uSathane wenza ukuthi mina nawe sikwazi ukumelana naye izinto zamehlo angakwazi ukusiphazamisa ngenxa yokuthi siqashe kuyo uKristu Jesu akuseka ama limitations manje ithi thina esikholwa ngempela noma yini esiyifunayo masoyitela ngokwenkando kaNkulunkulu leyo nto uNkulunkulu usithembisile ukuthi uyosinikeza yona okwethu okufanele sikwenze ukuthi sithembeke ekukholweni kuleli ivangeli esinikezwe kuwo wonke lama dispensations ke abe khona ahlule naleyo dispensation esaya kuyo ngibona ke another dispensation ehambi vela engekho esikhathini sabantu ngoba lama dispensations lezinhlelo zisesikhathini somhlaba kodwa kukhona lo owakhanda isikhathi somhlaba yebo ngaphandle kwesikhathi somhlaba washumela ukilije welilanga washumela silaphaya nekairos nekronos wathi kukhona isikhathi okuyisikhathi sabantu lesi sewash bese kukhona isikhathi okuyisikhathi sikaNkulunkulu lesi singaphandle kwesikhathi sabantu uma semkhulunkulini wakhe uzohlelweni ngenkazimulo lakhe esikhona uzohlelweni olungasilo labantu ubebheda kuzo zonke inhlelo ayibenzele zona simbone ehlungulundele engene esikhathini sabantu afika introduce oluhlelo olungaziyo maqeda kuyele emuva njalo masekuneproblem njalo masekunecrisis njalo masekunenkinga abantu baprovoke uNkulunkulu yebo intando yakho ukuthi veza manje uhlelo lenkazimulo ebese yaveza awethu solution maqeda kuyele emuva dispensation yenkazimulo unohlobo lenkazimulo bathi ohlelweni labantu uNkulunkulu ayenzile kolokuqala esemdalile uAdam wabona ukuthi
yilona ezifanele nomuntu kwasho ukuthi uAdamu usayindoda ekhulile abantu beluthi kufanele kuzala intombazane ikhule kwabonakala ukuthi izothatha isikhathi eside lento uma uzozala intombazane ikhule noAdamu uyakhula ngayo wathi uNkulunkulu ngiyabreaka esikhathini sabantu iletho olunye uhlelo Adamu yekela ukuthawulale wafuna wakhishwa ubambo wakubona umuntu ekhandwa ngobambo kodwa uNkulunkulu uyohlala lapho kwazi ukwenza izinto ey'nhlelweni zabantu ey'ngenzeka yonke into emanzini mayisihlala isikhathi eside igcina iqina kodwa kwi-dispensation yokuyanembeza kwabonakala umkhumbi yonke yayikhona iqina nethi yazabalaza yabonakala iqina kodwa lowo nonowa ugcwele ikhakho ngaphansi ugcwele ukudla ngaphezulu unabantu ngaphezulu wabonakala uphalana wathi yonke imkhumbi ishona phasi waphalama kakhulu ngoba sengene another dispensation unolunye uhlelo olungasilona uhlelo lwesikhathi sabantu kunohlelo lwesikhathi sikaNkulunkulu liyafohla lungenelele ey'khathini abantu bengazi kuyokwenzeka kanjani uhlelo likaNkulunkulu luyenza wayithatha wayijikela ehlahleni iBhayibheli uNkulunkulu esemazulwini wadalela musukhala siyazwakela ukukhala kwengane wavula umthombo lapho ugwadule khona waphuma umthombo phuza ayikho into enzima ngoba ngathi awufundanga nje wena uthi wasebenza kanjani ayikho into enzima mase ufohla inkazimulo ayikho into enzima mase ufohla inkazimulo uhlelo lenkazimulo bonke ukuthi yes kwathi kwi-dispensation yomthetho uMoselusa wakwasibona isihlahla sikhuluma uNkulunkulu wanika isihlahla ukuphimisela sakhuluma noMose uNkulunkulu wenza into ukuthi lilalele nizwe icommand kaMose liphalaza amanzi wenza induku uNkulunkulu ukuthi ishintshe iphenduke inyoka ephilayo wenza imbongolo ukuthi ivule umlomo iphimisele amazwi ibuze ukuthi ngishawelani mase kufohle inkazimulo kaNkulunkulu okumenzeki kubantu uyayenzeka
kude bezothiwa sibuyile isikwe eBethlehem eJuda uhlelo lenkazimulo lifohle sabuya isikwe bese siphelile lana sethiwa sekubraya kusenze lutho inkosi yenkazimulo mama yafohla uhlelo lenkazimulo siyabona isikwe izinto ezinkulu ziyanqoka lithi iBhayibheli uSamuel ade funda khona umpostoli Samuel la uSamuel wathi bangabe emile bebona izitha zabo ziza amaFilisti abantu bathi Samuel siyafa naba labantu basibulala sibancane bathi ungayeke ukubiza uNkulunkulu wakho wathi uSamuel lalela la into okufanele siyenze la ukuthi siprovoke uhlelo lenkazimulo ukuthi luze manje wathi ngenhliziyo zenu akube yilona lowo alahle bonke uNkulunkulu avuma uNkulunkulu ophilayo simfuna ngenhliziyo lithi iBhayibheli bonke abantu bayisa inhliziyo zabo uNkulunkulu bathi besabheke lokho uSamuel wathatha iwundlu encelayo walahamba wanikela ngomnikelo osiswa uthe manikele thandaza ethi baba bona inhliziyo zethu lithi iBhayibheli uJehova waduma njengophezu kwamaFilisti waduma njengezulu duma basawa uvalo bonke bathuka bakwazi ukuthi bababulale fanele sikwazi ukuthi siprovoka kanjani asikwazi phela ngibuka ingceke kaNkulunkulu la ngiyabona ukuthi umyeni ubengeke kwazi ukubiza bonke labantu ngisho ukuthi umyeni ubesikhokha uhlelo lakho uNkulunkulu lolu ukuthi abantu bami bezoprovoke uhlelo lenkazimulo ukuthi lizogcwalisa indawo yasempeleni lizogcwalisa umnathuze lizogcwalisa izulu yonke lizogcwalisa iKZN lizogcwalisa iSouth Africa ukuthi indodana yombazi kanti abazi ukuthi bakhuluma nompristi waphakade hayi ngokohlelo likaLevi lomthetho kodwa ngokohlelo lenkazimulo washo ngayo wathi wena umpristi uze bephakade ngohlelo likaMelkizedeki uMelkizedeki umuntu wasenkazimulweni umuntu owafohla ey'khathini zabantu wazobonakala phakathi kwabantu wathi uJesu lalelana umoya kaNkulunkulu phezu kwami ungigcobile ukuthi ngizomemezela kwabathunjiweyo ukuthi namhlanje isikhathi sokukhululwa kwabo sifikile ukuthi ngizovula amehlo ey'mpumputhe ngizophulisa nabayinhliziyo zabo ey'dangeleyo ngizomemezela ukukhululwa kwabacindezelweyo ngizomemezela nonyaka kaNkulunkulu omuhle ukuthi sewufikile phakathi kwethu njengoba sizenzele namhlanje kule nkonzo sizokhuluma ngenkazimulo kule season noma kule dispensation yenkazimulo sizomemezela ukukhululwa nomemezela ukukhululwa Lift up your holy hands. Thank you, Lord. Ufuna abantu abazoprovoke uhlelo lenkazimulo ukuthi lifohle kujabule lihlele phakathi kwabantu. Akekho umuntu ozokumemezelela wena kodwa ofanele inhliziyo yakho njengoba washo uSamuel wathi inhliziyo zethu asibhekise kuye. Njengoba sikhona sonke sidile nezinto ezingafani. Uye kwasho umhlobo wami kulezi insuku wathi abantu baphelelwa yithemba nabafundisi bayakhala
Bayahlupheka nabacabanga ukuyothwala izinto ayihambi kahle, abazalwane bafed up, bakhathele ngayo yonke into eyenzakala la emhlabeni. Baphelelwa yithemba abantu sikhona nathi okufanele ngabe sibuyisa ithemba, uthi siphelelwa yithemba. Ngathi kufuneka ngabe ukuthi sibuyele siyofuna uhlelo lenkazimulo enkulunkulu. Njengoba sesifike le ndawo ke akekho ozothula, kodwa sonke sizosho ukuthi Nkosi silapha namhlanje sizofuna uhlelo lenkazimulo yakho. Yehla phakathi kwethu, yehla phakathi kwethu. Lift up your hand. Thank you, Jesus Christ. Oh, thank you, Lord. Mama. Holy, holy, holy. Oh my God.